nego ikad ranije aktualno saznanje i svijest o tome da samo ono društvo koje je sposobno da razvija nauku i stvaralački primjenjuje naučna dostignuća na svim područjima društvenog života može da računa na brži razvoj svojih proizvodnih snaga, produktivnosti rada, svog društvenog bogatstva, na brže promjene u odnosima među ljudima i na dalji razvoj vlastite kulture, znanja ljudi itd. U tom pogledu sada pred našim društvom i pred našom naukom, kako pred društvenim naukama, tako i svim ostalim oblastima rada i naučnog istraživanja, stalno stoje krupni zadaci i mnogi otvoreni problemi, za koje možemo reći da ih ne možemo riješiti od danas na sutra, već da ostaju, tako reći, trajno pred nama, da ih rješavamo jedan po jedan i prema mogućnosti koju će nam dati naš sopstveni materijalni i kulturni razvoj. U tom pogledu, kao što sam rekao, stoje pred nama krupni zadaci i otvoreni problemi i mada su posljednjih godina postignuti značajni rezultati u transformaciji naše nauke, kulture i obrazovanja u pravcu njihovog povezivanja i udruživanja sa celokupnim stvaranjem našeg društva. To ipak još nije dovoljno da bismo mogli reći da smo savladali glavne društvene i materijalne prepreke nesmetanom razvoju integracije u tom smjeru, u tom pravcu. Naša nauka je, naime, u nekim svojim oblicima djelovanja još uvijek organizovana na stari način, koji je odgovarao sasvim drugim društvenim uslovima i drugim uslovima razvoja proizvodnih snaga i znatno nižem nivoju općeg kulturnog stanja naših naroda i narodnosti. Živimo u epohi naučno-tehničke revolucije koja uslovljava najviši stepen integracije nauke i prakse. Takva integracija prelazi okvire čak nacionalnih i državnih granica. Istovremeno u našim uslovima znači i borbu za to da osnovni nosilac i pokretačka snaga primjene konkretnih rezultata nauke i naučnih dostignuća uopšte bude slobodan, samoupravno udruženi rad koji se mora i odgovarajuće organizovati za te svoje zadatke i na odgovarajući način povezivati se sa svim područjima naučnog istraživanja i znanja od kojih zavisi dalje razvoj proizvodnih snaga i socijalističkih samoupravnih odnosa. Našem društvu je danas više nego ranije, pored ostalog, potreban stalni, efikasni utjecaj nauke u svim oblastima i oblicima društvenog odlučivanja. Mi moramo stalno i sve upornije razbijati jaz koji još uvijek u određenoj mjeri postoji između politike i nauke. U stvari, naša politika treba da bude nauka, a naša nauka treba istovremeno da ima pred sobom idejne i političke ciljeve revolucije. Na svim područjima našeg sistema nužno je da naučni radnici preuzimaju na sebe i odgovornost za odlučivanje, ponavljam, za odlučivanje u društvenoj praksi, ne samo za savjetovanje. Da bi nauka mogla imati takvu ulogu u društvenom odlučivanju i da bi ostvarila veći progresivni utjecaj na društveni život opšte, neophodno je da se najneposrednije povezuje ne samo sa samoupravnim udruženim radom, nego i sa institucijama
i organima delegatskog sistema, društveno-političkih organizacija, stručnih službi itd. itd. Samo integracija nauke i društvenog rada, odnosno društvene prakse u svim oblastima društvenog života i društvene kulture, biti će sigurna garantija uspješnog napretka nauke i postizanje maksimalnog rezultata u društvenom radu. Na takvoj povezanosti nauke i prakse moguće je uspješno rješavati i materijalni položaj nauke, odnosno obezbeđivati sigurnija sredstva za njen daljnji razvoj. Danas su u tom pogledu u našem društvu otvorene mogućnosti za neposredan i slobodan dogovor između nauke, kulture, obrazovanja i drugih društvenih djelatnosti sa udruženim radom o financiranju naučnih programa i o daljem razvoju nauke i kulture opšte, kao i o odgovarajućem korištenju naučnih dostignuća u praksi udruženog rada. Svi ti odnosi, dogovori, sporazumi za sada još ne funkcionišu kao što bi mi željeli. Ali to ne znači da mi u tom pogledu ne možemo bitno izmeniti stanje i upornom borbom postići bolje rezultate na tom području. Mnogo toga što sam rekao o nauci mogao bih reći i o umjetnosti i kulturi uopšte. Umjetnost i kultura nisu više stvar stvaranja uskog sloja izabranika. One danas ulaze u svakodnevni život ljudi. Broj ljudi koji su na jedan ili drugi način angažovani u kulturnom stvaralaštvu neprekidno raste. Rad se prožima sa kulturnom aktivnošću. Umjetnost ulazi u oblikovanje predmeta svakodnevne upotrebe. Akciono i stvaralačko učešće masa u umjetničkoj i kulturnoj aktivnosti je sve veće, sve šire, zahvaća sve šire slojeve naroda i tako dalje. Može se zato zaista sa pravom govoriti o pravoj kulturnoj revoluciji. Čini mi se da naše društvo ne posvećuje dovoljno pažnje tom relativno novom fenomenu u razvoju društvenog života, da ne pronalazi uvek odgovarajuće oblike i sredstva za idejno usmjeravanje tih procesa, za podsticanje tih procesa, za pomaganje i organizovanje tih procesa, da ih ukratko rečeno često prepušta same sebi. Mislim da tu leži i jedan od razloga da me ne shvatite generalno, ali svakako prosječno, naša umjetnička i kulturna kritika ispod stvarnog nivoja našeg umjetničkog i kulturnog stvaranja.